Ndabasuhuje kandi nanone mbahaye ikaze ku Isaniro Empire. Leta ya Tanzania yashyizeho igihano cy'urupfu ku muturage wese uzasakaza amakuru y'ibyabereye mu myigaragambyo yabaye mu gihe cy'amatora. Kugeza amagingo aya nyuma y'iminsi 6 internet ikuweho yaje gusubizwaho gusa hashyirwaho amategeko akakaye. Tanzania yasubijeho internet ari kugenera ubutumwa abaturage bafite telefone bwo kudasakaza amashusho atera ubwoba abaturage, uzabirengaho yamenyeshejwe ko azabagambaniye igihugu. Iki cyaha kikaba gihanishwa igihano cy'urupfu muri iki gihugu. Leta ya Tanzania kuva ku wa 29 Ukwakira 2025 umunsi wa mbere w'amatora murandasi yakuweho mu gihugu hose, ndetse n'ibijyanye n'itumanaho bicibwa intege. AFP yanditse ko kuri uyu wa 4 Ugushyingo 2025 ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu byongeye kubyinira ku rukoma nyuma y'uko leta ifunguye internet ubuzima bugakomeza nk'uko byahoze mbere y'itariki y'amatora. Minisitiri w'ikoranabuhanga n'itumanaho muri Tanzania Jerry William Sila yabwiye AFP ko bakuyeho murandasi mu rwego rwo guca intege abigaragambya kuko nicyo gikoresho bakoreshaga mu guhana amakuru. Ibitangazamakuru bikorera cyane cyane kuri murandasi birimo Wasafi Media byari bimaze iminsi 6 nta makuru binyuza ku miyoboro yayo birimo YouTube, byahise bishyiraho amakuru ibintu byerekana ko bagarutse mu kazi. Icyakora mu ijoro ryo ku wa 4 Ugushyingo 2025 leta ya Tanzania ibinyujije mu bigo by'itumanaho telecommunication companies yoherereje buri muturage ufite telefone ngendanwa ubutumwa bumubwira ko niyibeshya agasangiza amafoto cyangwa se amashusho agaragaza abantu bakomerekeye mu myigaragambyo azafatwa nk'umugambanyi w'igihugu. Kuri iyi ngingo rero umunyagihugu wese yasabwe kwirinda gusakaza amashusho yatera ubwoba abaturage, uzabirengaho akaba azahamwa n'icyaha cy'ubugambanyi gihanishwa igihano cy'urupfu. Umunsi wa none Tanzania ituwe na miliyoni 71 abafite telefone bagera kuri murandasi bakaba basaga miliyoni 48. Telefone akaba ari cyo gikoresho cy'itumanaho muri Tanzania gikoreshwa cyane kuri internet. Nibyo rero muri Tanzania uzakoresha telefone ye yiguriye mu buryo butemewe n'amategeko azahanwa yihanukiriye kugera no ku gihano gishobora kukuviramo urupfu.